Qancha o'chirtdi? Elдің bari sen deyapsın. Просто клиент özür düşünmedi. Bir neyse desem biz de Klient emas. Sen usul жерде раз управляющийсиңби? Туура түшүндүрүп, ошо орун алдын алуу боюнча деп, бир ондон кылып киргизип, очередти кылдырбастан мынантип. Өзүңөр кызыкпайсыңар ошон үчүн. Жөнөтпайсыңар, тиги фуруздар бош жатат, адам жок. Biz adamga emek albayız da prikaz albayız da biz qanday prikaz berishimiz eskертиш керек да. Бияк иш болуп атат. Тиги жерде бир адресimiz бар, ошо кылар болду. Сырттан ондон киргизип чыгарып, ошондой иш тартиппен иштесе болот да, туура. Карабайсың каспарга, өзүң карачы. Түшүнүп атам, мен буларга мен жаман сүйлөп алганда бир нерсе десем, мага сүйлөп. Сен элге айтпай эле кой, сен аны айтпа мага. Sen bundan ayıp, sen niye duruyorsun özün diye. Bundan ayıp, ondan girgiz, bundan kıl. Yok kulaklandırını yiyilsin. Bunlar bunaqa bez azmağa, sulu süylep bunday bolboydu. Kara olama, gel jarıp taştan olmasa var. Canını oturuşat dedi. Koy ballardan bile. Ben hazır özüm kıdırtıyorum barcamda. O жерде массовый скопление болмош керек. Массовый скопление болмосо, калган бери койбойм. Азыр күн жылып калды го. Эчте кар жаап аткан жок, жамгыр жаап аткан жок, суу да эмес. Туурабы? Бу жерде туруп атсам, ушу эчте бу жерде туруп эле столду коюп алып, ошо отуруп, келген адамдарга туура түшүндүрүп айтып, кассанын алдында бул жагында 10, тиягында 10 бул адамды үйлөстү. Ошон айтам, мына сен ичкерде отурасың. Biz günü tünü şu orun almamayız olsa. Anam bir magazinde biri-birine olsun. Anam bağlı kızlarla tüşertli birinin olsun. Mantakka, zararını, kim, ne olacaklar. İçke çıkıyor. Oğlum projede de var bende. Size çıkıyor. Biz bunda birbirimizi tuğra çürüşümüz gerektir arkadaşım. Bunda kassanın aldığında adam yüzü yapıyor. Birini biri tanımaydı. Oğurluk çanılı, soğuk misal. Aralık hoş gerektir. O kassanın aldığında adam yüzü gerek. Aytıp atam. Ben azmen özüm kulu olamadım. Sen korbadın, senin oturat kolga çaçıp koyup. Oşon üçün terden girip atkanda kun isip aldı vardır. Oşondan turup çaçıp, bir ondan beşten girip çıktılar. Hep жақшычы айтса елді түшініп тұр. Андай болмайды, қалаған келіп отыр. Bir уақытта кассаның алдына келіп үйіліп қалады. Соны қарашып кетті. Тұра. Bir kızın ardı қолында түртәткісі жоқ, аз көріп алып, бізді көріп қашып кетті дегендей. Айтыш керек. Мына біз азыр өзі көрдік қой. Түртәткісі қолында жоқ, азыр кетті. Енді сіздер жоқ деген жәрдем берсеңіздер керек. Сіздер бізге деген жоқ. Birbirimize yardım ediyoruz. Tamam? Şöyle kalkmasın.